тоҷикистон диёри мардумони соҳиби илм, мазраи файзбору ҳосилхез ва сарзамини пурфайзу бобаракат аст. ин ҷо ҳар гулу гиёҳ пуртароват ва шифоӣ, ҳар намуна маҳсулоти ғизоӣ фоидаовар ва ҳар қатра обаш ҷонбахш аст. дастурхони тоҷикӣ пурҳикмат асту пиромунаш макони лутфу меҳрубонӣ. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. лаззати хони диёрро хоҳем чашид. дигар бора аз ин рӯ дуруд мефиристем ба якояки шумоён аз он манзиле ки на танҳо ҳавояш хеле гарм аст, балки қалби сокинонаш низ, яъне шаҳри бохтар. дӯстони азиз, ва умедворем ки ин барномаи дидадаро хоҳад буд. бо мо бошеду ин лаҳзаҳои ҳассосро якҷоя сипарӣ намоед. рафтем. фасли баҳор як мавсиме аст ки на танҳо ба худи деҳқон, ба кулли мардуми рӯи дунё гӯем илҳоме мебахшад. ва дуруд мегӯем бори дигар. дӯстони азиз, мо мебинед ки мо як дар фазои бисёр ҳам хуб қарор дорем бо ҳамроҳии як ҳунарманди бисёр муваффақ, хубу хушсалиқа, биби Нисо Боқиева. салом, дуруд бори дигар. саломат бошед, хуш омадед ба сарзамини зебои хатлони мо. ҳар яки шуморо ба ин ҷо хуш омадед мегӯем. омадани фасли баҳорро бароятон табрик мекунем. раҳмат. имрӯз барномаи мо бисёр ҳам хуб хоҳад буд, зеро дар ҳамин гуна як табиати зебо мо корро сар карда истодаем ва ҳамчунин як ғизои маъмулӣ, як ғизои бисёр ҳам тез омодашаванда, ҳамчунин ғизои миллии дӯстдоштаи худро мепазем бо номи оши бурида. оши туппа. оши туппа. бале. ва он ҷо маҳсулот тайёр аст. мо қабл аз он ки ба сари сурфа равем, бошад ки аввал дастонро шӯем. албатта бошад. ин анъанаи тоҷикӣ мо аст ки пеш аз хӯрок хӯрдан ё пеш аз хӯрок омода кардан мо бояд аввал дастони худро бишӯем. ҳатман. қабл аз оғози пухтупаз як қоидаи тиллоӣ аст ки хушбахтона инро кулли модарони тоҷик бо унвони тоҷик медонанд. ин ҳам шустани дастон. бед ман об резам. саломат бошед. ба шаҳри бухтари мо хуш омадед. ҳамаи шуморо қатъи аҳли эҷодтон хуш омадед мегӯем. ташаккур. қадамҳоятонро дида тоҷи сар. наврӯзои омада муборак шавад. раҳмат аз шумо ҳам. имрӯз тамоми шароит муҳайёст то ин ки ин ғизои мо хеле болаззат ва зуд омода шавад. аввал обро мерезем. ва ҳанӯз оташро дар нагиронда мо бояд ки донагиҳоро низ андозем ба оби хунук. барои чӣ? барои он ки агар уро донагиҳоро дар оби гарм андозем ба қавле сангакӣ мешавад. сахт мешавад намепазад. бале. хоб. аз он ки дар оташтон оташ баланд шуд, анакнун мо бо дили пур ва сари сурфа рафта метавонем. кабудиёро ҳамроҳи хамир тайёр мекунем. апои биби Нисо, нозу неъмати рӯи дастархони моро бинед. ҳатто лаззати хони диёрро мо ҳанӯз хӯрокро напухта ҳис мекунем. бале, сабзу хуррам аст ва мо дар 4 фасли сол гуфтем тамоми молу маҳсулот, хусусан меваҷоту сабзавотро аз бозорҳои фаровони кишварамон харидорӣ карда метавонем. ҳамчунин ҳатто дар заминҳои назди ҳавлигимон низ кишт мекунем. бале, ва корро акнун аз чӣ сар мекунем, чун маҳсулот ҳама тару тозаанд. аввал шустаем онро. бале. аввал мегирем сабзавотҳоро реза мекунем. барои даруни, яъне кабудиҳоро. барои даруни оши туппаамон яъне ба обаш меандозем. бале, дар обаш медозем. онҷо
об қариб ки ба айни ҷӯшидан омада бале аст. обаш ҳамроҳи нахуту лубиш аллакай ҷӯшида истодааст. Инҳоро реза мекунему, дар он илова мекунем. Бисмиллоҳ. Майдаи бадам реза намекунем, барои ба ки шумо назар карда реза Бале. мекунед. Бисёр тайёр мекунед ҳамин гуна хӯрокҳоро? бале бале мо ҳама вақт ман ки бисёр хӯрокҳои миллиро дӯст медорам. Оши бурида, оши тупа, мастова, бринҷова. Оши бурида аз оши тупа чӣ фарқи дорад? Фарқияташ амин аст ки оши тупа ба қавли хӯроки сабуке сабук мешавад. Оши тупа камтарак хусусияти гарм дорад. баъзе аз маҳсулоте ки мисол илова мешавад ва ҳамчун хамираш ҳам бале фарқ мекунад. баъдан оши бурида зуволаш борик бурида мешаваду. оши тупа чоркунҷаи ғафстар калонтар. бале ҳамхел мешавад. иношам реза кунед? бале ҳамашро реза мекунем. агар чанқа яки кабуди зиёдтар бошад маззаш хубтар мешавад. бале витаминам зиёдтар мешавад дар дарунаш. ва ҳатто омадани фасли баҳорро мо аз бисёр фаровон шудани ана ҳамин гӯем кабудиҳо низ ҳис мекунем. маззааш низ дигаргуна мешавад, чунки офтоб аллакай дигар хел таъсир мекунад. ва фарзандони шумо низ ҳамроҳи шумо истеъмол мекунанд ҳамин гуна хӯрокҳоро, чун гуфтед бисёр тайёр мекунанд дар хона? бале албатта чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, агар фарзандоро мо худ маҷбур накунем барои витамини табииро истифода бурдан, он қадар шавқу ҳавас надорам барои хӯрдан. ва ҳар он коре ки калонсолон иҷро мекунанд ҳамонро дида онҳо ёд мегиранд қабл аз ҳама. як 3 дона пиёзам илова мекунем барои маззаи хуб бароварданаш. фарзандо акнун чӣ мегӯянд? аллакай одат карданд, бисёр зора мекунем. як вақтҳои аввал намехӯрданд, он қадар истеъмол намекарданд. вақтҳои аввал яъне аз кай сар карда? хурд буданд, баъд осту одат карданд. ва агар сир набошад, махфӣ набошад, шумо мегуфтед ки бо шири модар калон кардеду фарзандонро? бале ман духтарчанд Закия Моҳро қариб гӯям то 2 солагӣ бо шири модар калон кардам. бениҳоят организмаш нағз, ҳама чизро мехӯрад. бале ва аз ин суханҳои шумо худи бинандаи имрӯзаи мо хулосаи дурусти худро бароварда тавонистанд, зеро ҳарчи бештар кӯдакон вақте ки аз маҳсулоти табиӣ истеъмол менамоянд, организмашон ҳамон қадар бақувват хоҳад буд. ва агар то 6 моҳагӣ ҳар як тифл шири модар истеъмол кунад, ҳамчунин аз рӯи хоҳиши волидон агар онро то 2 солагӣ мо идома диҳем, боз ҳам хубтару беҳтар хоҳад будан. бале ман ба тамоми модарон тавсия медиҳам ки ҳеҷ гоҳ фарзандоро аз шири модар ҷудо накунанд. барвақт яъне ҷудо накунанд. бале барвақт ҷудо накунанд. 2 сол он қадар вақти тӯлонӣ нест. ҳам фарзанди солим, ҳам ҷомеаи солим ба ҳама даркор аст. вақте ки фарзанд ба шири модар калон мешавад, организми хуб дорад. биёед ман ин кабудиҳоро ба даруни дег бурда андозам, шумо бошад метавонед то он лаҳза? ман золаро омода мекунам. шумо гиред. бубинед деги моро чӣ хел хуб ҷӯшида истодааст азизон. оташ низ айни муддаост ва ҳамин хел илова мекунем кабудиро. ҳарчи бештар гуфтан илова кунем ҳамон қадар лазиз меояд. мана мо ҳамаашро илова кардем ва ҳамчунин пиёзро меандозем. пиёз ҳам витамин мебахшад, ҳам мазза ва ҳам таъм. азизон, то он даме ки мо ин маҳсулотро реза кардем ва боз ҳам дар он ҷо корро идома медиҳем, вале деги мо хуб меҷӯшад, чунки дар ин ҷо танҳо мо 2 нафар нестем, балки гурӯҳи эҷодиим хеле калон дорем ва боз ҳам меравем ба сари суфра. бо мо бошед. монда нашавед, ман омадам. дег хеле хуб ҷӯшида истодааст. мо хамирро пешакӣ омода кардем, вале инро нагуфтем ҳанӯз ба бинанда. бале шумо ба даруни хамираш тухм илова мекунед? бале тухмиро илова мекунем. фақат дар хамираш обу намаку тухм илова мекунем. бисёре тухм илова намекунанд, аммо ман тухм илова мекунам, барои он ки хамир бисёр ҳам боқувват мешавад дар даруни дег, намеканада. ба маззааш чӣ ягон таъсир мерасонад? ба маззааш албатта таъсир мерасонад. мазза хеле хуб мешавад.
мегӯянд дар фасли баҳор агар мо ҳарчи зиёд аз ҳамин гуна хӯрокҳо, таомҳои миллиамон ки бой аз витаминҳост истеъмол кунем, ҳаргиз хаста намешавем, чун мегӯянд дар фасли баҳор одамон зуд шояд ки хаста мешаванд аз сабаби норасоии витамин. Бале? бале бале бисёртар ин хӯрокро мисол дар тобистон дар фасли баҳор истифода мебаранд, барое ки дар хунукӣ намешавад истеъмол кардан, барое ки ҳаво хунук аст, шахсро тез гурусна мекунад. Вале дар фасли баҳор айни муддаост. Бале, бале. гумон мекунам ин барномаро ҳоло тамошо карда ҳар як кадбонии чаққони тоҷик хестанду як оши бурида, оши туппа тайёр карда истодаанд. Мо ҳамроҳӣ мо ҳам хел умед дорем, хел ният дорем. Бале духтари зебои мо, ман ҳам ба то он дараҷа кайбону нестам. Бигӯям ки аз ба бисёр шахсон бигӯям ки ман бисёр кайбонуи хуб ҳастам. Аз судаш ба пурагӣ мебароям. Ҳақиқатро мегӯям. Бале, фақат гуфта метавонам ки худам ки бисёр дӯст медорам. қариб бигӯям ки як рӯз пас ё ду рӯз пас аз ҳамин хӯрокҳо ман омода мекунам, истеъмол мебарам. Як рӯз пас, ду рӯз пас омода карда боз ҳам мегӯед ки фақат хӯроки якум ки кадбонуи хуб нестам. Ин аллакай нишонаи он аст ки шумо кадбонуи хуб. Акнун намедонам, баҳоро тамошобин медиҳаду баъд аз кабудиёро дохтан метавонем ки каме ғулинг андозем барои боз ҳам маззаи хуб доданаш. Ана дидед, ман ҳаминро пурсидани будам ки сабаб чист ки имрӯз дар рӯи мези мо боз ҳам ғулинг ҳаст. Яъне инро низ ба дохили ғизоямон меандозем. Бале, бисёр бомаззаву хушхӯр мешавад. Ва ин аз рӯи завқи худи ҳамон нафаре ки ғизо омода мекунад вобастагӣ дорад. Бисёриё меандозанд, бисёриё намеандозанд. Дар минтақаи Кӯлобу Бохтар меандозанд. апаи бибинисо оҷон чӣ қадар ғулинг андозем? як 10-15 дона. маззааш чӣ хел мешуда бошад? ман боре ҳам оши туппаро бо ғулинг истеъмол накарда будам. аллакай мебинем буридед туппаро. Бале, бале, буридем. Чақон? Бисёр ин хӯроки осонпаз аст. Зудпаза? Бале. агар кадбону вақт надошта бошад, метавонад ки аз ҳамин гуна ғизо омода кунад, баҳри аҳли оилаи худ як ғизои солим пешниҳод намояд, таби ҳамаро болида кунад, рӯҳияи хуб бахшад дар фасли баҳора. Бале. Шаҳлоҷон, аз сабабе ки ман бисёр дӯст медорам, зуд омода мекунам, тайёр мекунам. вале чӣ хел вақту имкон меёбед, чун ҳам ҳунарманди як тараф, ҳам кадбонуи як тараф? Бале, дар баробари ҳунарманд буданам ман зан ҳастам, модар ҳастам. пеш аз ҳама? Бале, пеш аз ҳама зан, модар ҳастам. ман ҳама вақт бояд аз ҳудаи ҳамаи кор бароям. ва имрӯз низ худро ба як симои бисёр ҳам хубу хушрӯи тоҷикона гӯем омадед ба барномаи мо. сипос барои шумо. Ташаккур Шаҳлоҷон. бисёр мезебад воқеан ҳам ба бонуи тоҷик ҳамин гуна симо. ман мехоҳам ки сири оши буридаро ба шумо гӯям. аз сабабе ки ман зуд мепазам, ҳар рӯз зувола намегирам, ҳар рӯз тунук намекунам, намебурам. чӣ кор мекунед? бисёр вақт зувола гирифта, як рӯз зувола мегираму тайёр мекунам ҳамаашро. баъдан дар лалиёи калон, лаганои калон инҳоро мегираму хушк мекунам. ба мисли модарон, бибиёни мо ки дар қадим ҳамин гуна кор мекарданд. хушк мекунам. баъдан ки чӣ хеле ки гуфтем як рӯз пас, ду рӯз пас истифода мебарам. ҳамаи обаку зирбаку ҳамаашро тайёр мекунам. баъдан аз зуволаҳои хушк низ истифода мебарам. яъне ин боз ҳам корро осонтар мекунад. инҳоро дар инҷо тунук мекунем ки бо ҳамдигар начаспанд. ва ҳам хел калон бояд вай кунем. бале, ана сабабаш анами оши тупа калон реза карданаш аст. барои як ним сатил об барои мо 2 зувола лозим мешавад. бояд ин ғафстар биёяд. боз як зуволаи дигар низ дорем. ва имрӯз ҳардуяшро тайёр мекунем? бале, ҳардуяшро тайёр мекунем. ногуфта намонад ки барои 2 зуволаи мо 3 пиёла об, 2 дона тухм ва намак лозим аст.
инро вобаста аз он ки дар хона чӣ қадар шумора ҳастанд? бале бале аз рӯи он метавонанд ки Бале, камтар бале. кунанд, метавонанд зиёдтар кунанд. бале вобаста ба шумораи оилаашон. ҳатто манзараи зебо ҳам ба рӯҳияи кас таъсир мекунад ва рӯҳияи кас агар хуб бошад ғизо низ бисёр ҳам бале бале бо лаззат хоҳад Бале. омадан. албатта ҳар лаҳзае ки ба табиат менигарем табиат зеботару дилоротар аст. ва биёед аз кори деҳқон ки гуфтем беҳтараш инро ба бинанда низ инъикос мекунем. Меравем ба гармхонаҳо, чун ҳоло фасли баҳор аст, ҳам дар гармхонаҳо сабзавотҳо мероянд ва ҳам дар офтоби табиӣ. Мо беҳтараш ба гармхонаҳо меравем ва аз кори деҳқон боз ҳам огоҳ мешавем. бале қулфи най. аз номаш аллакай иштиҳои кас меояд. мавсимаш ку дар айни фарорасист. хӯрданаш хеле форам аст, аммо медонед барои нигоҳубинаш чӣ қадар вақт ва меҳнат сарф мешавад. марди деҳқон ба ин савол ин хел ҷавоб гуфтанд. روز برآمدگی قلمنیکو مثال میگیریم موسمی انا با نمود فستیوال هم است که یک حاصل میتر نمودی ترکیش هم است این هم موسمی میباشد خیلی زندگی ما پشتی همه قلمنیک است با دهقان هستیم از همه روز میبریم انا حاضر این هم امیره مثال میگیریم یک خنک که دایره کرد انا می برگوی زرد شدگیش ما جدا میکنیم یک کردگار کرده میبرایم میتوانیم که این رو گرمخانه را محکم کنیم همیشه صفتش هم نظم میبرد مثلا برون شود نمیپسد حاصل حیف نمیشود қулфинай меваест ки ҳама дӯсташ медоранд. фоидааш зиёд, бӯяш хуш, таъмаш ширин, дорои витаминҳои С, А, Б9 ва калий мебошад. ҳамчунин антиоксидант низ дорад. ما مثال میگیریم پدر ما هم راهبر و کارگر نه که دهقان پمیدور بود ای گلکی کم کم قطعی هم ما کار میکردیم از همون دور اینجا قلمنیک فقط تترا داشتن اینا آورده بودن از قریم نبود اساسی همون قلمنیکی تتری که بود اول از قریم بود ما میکردیم بعدی از بین رفت چند وقت با خیلی که زندگی مجبور کرد در همه اومده با قرار گرفتیم با دهقانی را دوام دادیم مثال میگن در وقت یوشی کرده بودیم اون چیزی که در مینه سر بود بعد بود تکرارش کرد чанд далели аҷиб дар бораи қулфинай ин аст. қулфинай ягона меваест ки тухмаш дар берун аст, на дар дохил. дар як дона қулфинай одатан 200-300 тухмча мавҷуд аст. аз ҷиҳати ботаникӣ қулфинай меваи ҳақиқӣ ҳисоб намешавад, балки тухмчаҳои рӯяш меваи ҳақиқӣ мебошанд. он калории хеле кам дорад, тақрибан 30-35 килокалория дар 100 грамм. бинобар ин барои парҳез хеле мувофиқ дониста мешавад.
چون از کار دهقان گفتیم میدونیم که در کشور ما همچنین میوه‌جات در همه فصل‌ها فراوان است یافت می‌شود ولی وابسته به موسم باز استعمال کردن هر یک میوه تاثیر خود را دارد چون همون موسمی که فرا میرسد مثلا موسم پخته رسیدن سیب ما بیشتر ارگانیسم ما بیشتر نیاز به آن ویتامین های دارد که در ترکیب سیب میبینیم و میوه‌جات را چی بسیار دوست می‌دارن بسیار استعمال میکنن فرزندان در خانه خودتون نقض میبینید؟ بله میوه‌جات رو به فکرم هم خوردان هم بزرگان دوست می‌دارن و استفاده میبرن البته که میوه‌جات تمام ویتامین ها رو در خود دارد برای تمام شخص چی بیمار باشی انکشاف درست شخص بله خصوصا چی بیمار باشی چی سالم باشی چی کمبودی داشته باشی همه میوگی رو دوست می‌دارد و میوه دوست داشته شما کدام است؟ من بسیارتر انگور رو دوست می‌دارم و با استفاده از همین میوه هایی که دوست داشته تان از نامبر کردید یگان خورش یگان نمود شیرینی آماده میکنید؟ بله ما بسیارتر در فصل تابستان از زردالو از سیب بیهی از سیب از قلفی نای از آلو چبندک ما وارینی شیرینی و مربا آماده میکنیم و در فصل زمستان استفاده میبریم همچون میوه خشک میگویند چی میگویند هم خیلی استفاده میبریم در هر نموده بله ما چون که خوب میدانیم مردمی تاجیک که نارسایی ویتامین میتواند به هر گونه بیماری ها آورده رساند خصوصا کودکانی که از این گونه میوه‌جات اگر کم استعمال نمایند میتوانند قد پست باشند که البته نارسایی ویتامین این عاقبت های ناخوش دارد و بیاید اکنون کمی موضوع رو عوض نماییم تا اون وقتی که شما این توپ را میبرید بیشتر از کاری هنرمندی کاری ایجادی بگویید. بله من ختم کننده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده شعبه اختیاری دراما و کینو هستم. سال 2010 داخل شدم و 2015 دانشکده رو با بهای خوب اعلی ختم کردم. از همون سال دیده در تئاتر ولایتی موسیقی محسکوی به نام عطا محمد جان فشاری باختر کار فعالیت همچون هنرپیشه کار فعالیت دارم. درست است. هر وقتی که ما درباره همون نمایشنامه هایی که در همین تئاتر برگزار میگردد گپ میزنیم حتما آنجا خوشبختانه نام بی‌بی‌نیسا را میبینیم و این باعث افتخار ما نیز هست که همین گونه جوانان بیشتر در پیشرفت صنعتی گویم معاصر ملی کسبی ما کمک میرسانند و هم خود را سیقل میدهند و هم صنعتی ما را. بله من بسیار شکر میگویم و سپاسگزار هستم که من در چنین کلکتیوی بسیار هم خوب کار و فعالیت میکنم و مهربان هستید و هم دیگر مهربان هستیم. خیلی کارخانه به کمبودی نمیشود. به هر حال من خود را همچون زنی فدایی صنعت میدونم زیرا در صنعت بسیار مشقت کشیدم بسیار تئاتر رو دوست می‌دارم صنعت رو دوست می‌دارم. اصلا بگویم فرزندای ما در تئاتر بزرگ میشوند تو با بخچه رفتن همراهتون میبرید؟ بله در همراهمون میبریم. بسیار جوشیدن دیگه اول نمک ایلوه میکنیم دانگی ها هم ملایم شدن بله و بعد از ملایم شدن همین دانگی ها ما نمک رو ایلوه میکنیم. بله اگر بر وقتتر ایلوه کنیم شاید که دانگی ها سخت شوند. بله اگر که آب ناجوشیده نمک رو ایلوه کنیم دانگی ها سخت میشود زود نمیپزد. انا توپا رو ایلوه میکنیم تیز انداختن لازم است همیشه. بله با یک دیگرش نمیچسبد؟ نه نمیچسبد. یکی از آخران توپه ها نیز اکنون به داخل دیگ می روند. بله باید تیز جوشد چخیل جوشد علاوه‌اش رو بلندتر میکنیم زود میجوشد. علاوه‌اش رو باید بلند کنیم یعنی هم خیلی بله اکنون 5 دقیقه انتظار میشویم و بیکار نمی ایستیم و
خورش رو آماده میکنیم. دوستان بسیار هم عزیزی ما، حالا که توپ آماده شد اول میبرداریم به اینجا میاریم تا اینکه هم آرایش دهیم و هم مزهش رو چشیده برایتان بگوییم. میره؟ میره. پختنش یک مهنت بود، آوردنش یک مهنت دیگر بزرگتر. بله، زیرا که بسیار هم یک طبق کلان رو انتخاب کرده ایم امروز. و اکنون چیکار میکنیم؟ چکر رو کایی لوا میکنیم؟ آرایش میتیم. هاورش نیز برآمده ایستاده است. با هاورش یک جای طعمش نیز برآمده ایستاده است. معلوم که بسیار هم لذیذ است. غذا نیز آماده شد. میچشیم؟ مرحمت کنید. از نخوتکاش کفته افتاد در کار. میدونید بوی بهار میکند قبل از همه عزیزان. بوی مزه گوییم تر و تازه و همچنین آفتاب خورده انا همین کبودی ها میکند که یک بسیار هم طعم دیگرگونه است. ما حالا حس میکنیم که یک غذای بهارانه، غذای سرغذا پر از ویتامین در نزد ما گذاشته شده است و تنها چیش مونده است استعمال کنیم، هرچی بسیارتر سالم باشیم همیشه. بله، نوش جانتان باشه. بله. ببینید چون در مدت خیلی هم کوتاه شما برامون این گونه غذای پر از ویتامین آماده کردید، برایتان سپاس میگویم و همچنین اکنون یک فرصت بسیار هم خوبی هست تا اینکه بهره بیننده، بهره مخلصان خود شما همون تمنیاتی که در دلتان دارید بگویید. سلامت باشین. بار دیگر خوش آمدین بر سرزمینی زیبای ختلان ما. من به همه مخلصانم تنی صحت، عمری دراز، خانه آباد رو تمنا دارم
و گفتنی هستم که هر زحمت و مهنت ما مخصوصا بهر مخلصان است. هنرمند همچنین مهنتی امروزه نیست. ولی همش برای مخلصان است. هنرمند به مخلص است. قربان هر یکی مخلصانمون شویم. اما وقت ثبت‌های ما، فیلم‌های ما و صحنه‌های تئاتری ما رو انتظار باشند. ما همه وقت شب و روز برای مخلصان و برای هواداران خود در مهنت و کوشش و تلاشیم برایشان خانه آباد رو تمنا دارم. تشکر و ما تنها همین رو علاوه میکنیم که به مثل اپی بیبینیسا باقی و هرچی بیشتر از همین گونه غذاها آماده کنید تا اینکه همیشه سالم باشید و برای بردمه خود کار کرده توانید. دوستان عزیز، اینجا برنامه لذت خانه دیار جمع بسته شود. براتون خوشحالی، خانه آبادی، سالمی تمام.